Recommend nak orang kat luar ni. Yes, of course recommend. Sebab sebab semua details tu. Okay, Assalamualaikum guys. So hari ni kita ada sebuah Almera. So ini owner dia, bang. Minta maaf bang. Salam dulu. Okay bang, boleh saya tahu bang nama dan abang dari mana? Nama saya Badrul. Saya daripada Puchong Putra Perdana. Oh, Putra Perdana. Okay bang, boleh saya tahu bang, sebelum abang datang ke bengkel kita ni, apa permasalahan kita bang? Okay, so actually aircon saya ada masalah blower. Blower saya bunyi kuat. Okay. So datang sini, saya dah check. So staff suggest buat apalah. So apa yang recommended, sebab kereta saya pelik sikit, kena buka dashboard semua. Okay. Jadi alang-alang dah buka dashboard tu, servis lain kita buat sekali lah. Oh, alang-alangnya. Di expression detail, kita pun faham apa yang dia explain. Sangat bagus lah, recommended lah, memang bagus. Datang sini saya tahu terpuas hati lah. Okay, so Alhamdulillah abang, diorang pun memang bagi detail semua kan. Betul. Kita memang tu abang, kita nak kepercayaan daripada customer kita. Jadi bang, abang dah rasa ke result dia tadi? Abang dah rasa. Macam mana abang rasa? Boleh tak abang cerita sikit pengalaman dia? Bunyi tu tak adalah, hilang lah bunyi blower tu. And then aircon pun sejuk, semua okay. Okay lah, semua problem settle. Alhamdulillah, abang berpuas hati lah dengan servis kita bang. Abang recommend nak orang kat luar ni? Yes, of course recommend. Sebab sebab semua details tu. And then servis sangat bagus. Siap dah settle kereta, siap vacuum dalam kereta lagi, bersihkan kereta lagi. Banyak extra checking yang buat. Memang recommended, terbaik. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih sangat bang. Bang, boleh tak saya tahu apa yang membuatkan abang datang sini? Mana abang tahu bengkel kita? Okay, saya banyak pada media sosial lah. Saya dapat daripada Facebook, saya nampak iklan dan saya tengok recommendation sangat tinggi. Orang suka sangat datang. Orang yang cakap bagus. So, I try lah. So, abang pun berpuas hati lah dengan result dia kan? Yes. Okay bang, abang boleh tak rate kedai kita berapa per 10 lah kalau boleh untuk servis kita? Actually, patut lebih dari 10 tapi sampai 10 Terima kasih bang. 10 lah saya bagi. Terima kasih banyak. So geng, anak kita punya customer dah berpuas hati bang. Terima kasih bang sebab percaya pada kita. Terima kasih. So geng, kalau korang semua yang nak cuba dengan servis kita, boleh klik link di bio dan DM kita. Jangan ragu geng. Pastikan aircon kereta anda gigil. Assalamualaikum.